Namakuru atugeraho akomeye cyane amaze kwemeza neza ko nyuma y'uko 23 yamaze gutangaza ko yamaze gucakira uyu nta wundi ni Colonel Ngabo ndetse na Kapiteni Shukuru abangaba bafatiwe Rucuru ndetse 23 yabacakiye ku munsi w'ejo. Amakuru yakomeje kugenda cicikana mu binyamakuru ndetse namwe mu mashusho magufi yagaragaye 23 aba bagabo bafite ubwo ndavuga nyine Colonel Ngabo ndetse na Kapiteni Shukuru aba nabakomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu nkubwira ntabwo bakiri mu mwuka, niki gitumye intare za Sarambwe zibahotora rugikubita. Ibi ni ibintu bitewe ubwoba cyane ndetse ndabigusobanurira urumva byinshi cyane igitumye 23 nyuma yo kubakuramo amwe mu makuru y'ingenzi yari ikeneye ariko ibishe byihuse cyane. Urupfu rw'aba narwo ntabwo rukuvugaho rumwe, biravugwa neza ko igitumye bapfa ndibukikubwira, ariko nanone muri aya makuru nanone ndakubwira ibijyanye n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukomeza gutegura mu bice 23 kontrola, by'umwihariko ni mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo turi kuvuga hariya za Rubaya, ahitwa za Gatoyi, muri Masisi n'ahandi. Aha hose ndakubwira icyo FARDC iri kuhapangira nuko 23 yamaze gushyiraho defensing measures cyangwa se ingamba twakita z'ubwirinzi. Ni uburyo budasanzwe Abarundi bamaze gutangira imyigaragambyo isa naho yeruye nyuma y'uko bamaze igihe bavugira mu mpupfu cyangwa se mu bwihisho. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bicirwa ku butaka bwa Kongo, bisa nkaho perezida w'u Burundi nubwo atari bubazura ariko agiye kubaryozwa. Ibi ndabigusobanurira cyane uyu mugabo General Nevasa n'uwicariye intebe ishyushye kugeza kuri aka kanya. Igitutu noneho cyatangiye kuzamuka kikamusanga mu ngoro y'umukuru w'igihugu, yagiwe ntaryame ngo asinzire. Ibintu bisa naho byamubanye ibikomeye cyane. Ni inkuru zikomeye cyane rero zishobanura byinshi cyane mu bijyanye n'umutekano ndetse na politiki na diplomasi. Ubwo duhere kuri aya makuru akomeye cyane yemeza neza ko nyuma y'uko 23 imaze gutangaza urupfu rwa Colonel Ngabo ndetse na Kapiteni uyu nta wundi ni Shukuru. Aba rero nakubwira gato uko operasiyo yabo yagenze. Ni operasiyo 23 yakoze nk'uko isanzwe bikora, operasiyo igamije gufata bamwe mu bayobozi b'urugamba ku gisirikare cya Kongo ndetse na Wazalendo n'Abarundi kugira ngo baze kugenda bacibwa intege abasigaye, ndetse aba bakuru muri bo nibamara gucakirwa bize kuba nkaho bibaye icyuho gikomeye cyane. Yes, nibyo 23 yabigerageje kandi nabigeraho mu gukora operasiyo hano muri Rucuru, ibasha gufata uyu nta wundi ni Colonel Ngabo ndetse na Kapiteni Shukuru. Ubu bamaze gufatwa ku munsi w'ejo nyine. Izi nkuru twakomeje kugenda tuzigarukaho. Aba bakimara gufatwa 23 ikoresheje abakomando bakomeye cyane bo mu itsinda rikomeye ribarizwa mu mutwe w'ingabo zidasanzwe wo muri 23 bafasha abagabo ari bazima neza, barabazana babageza aho bagombaga kubageza mu defense za 23. Abagabo bakimara kwagira batangiye kuhatwa ibibazo byinshi cyane ndetse babazwa byinshi. Urumva ibijyanye n'amakuru y'ubutasi 23 yashaka kumenya byinshi cyane, imikorere yabo n'ibyo bari gupanga byose babagabo, kuko nta yandi mahitamo bari bafite. Bagombaga gutangaza icyo ari cyo cyose, bagomba kuba bafite nkaho ari ukuri kw'ibyo bakora ndetse nuko babikora n'ibyo bapangaga. 23 mu kubabaza, ariko inkuru igezweho nonaha nyuma y'uko ejo bafashwe umunsi wose 23 babaza, na n'ubu habaye ikimeze nkaho ari ikintu gitunguranye kumva ko bamaze gupfa. Benshi ntabwo baremeza ko aba bagabo babiri bamaze kwicwa, bamwe bavuga neza ko 23 idashobora guhita ibica kuko bano iba iri bugende bifashisha mu bijyanye na information ndetse n'ibindi bijyanye n'ubutasi no kumenya amakuru. Ariko bamwe mu bavuga amakuru natwe tutaremeza neza, igihari twemeza nuko 23 yabafashe ku munsi w'ejo ndetse banagaragara rwose mu mashusho magufi ya 23 bafite. Ariko ikigezweho ngo nuko bashobora kuba bamaze kwicwa nyuma y'uko hari gutegurwa igitero gikomeye cyane cya Special Force y'abahibu ngo kigerageza kuza kubabohoza mu maboko ya
M23. Amakuru avuga neza ko M23 rero mu kwanga kuza guhangana n'aba bagabo bishobora kuza gutuma iza kubatakaza mu buryo bworoshye. Bamwe bavuga ko bahise bitwa, abandi bakavuga neza ko bakuwe mu ibi bice bari bamaze gushyirwamo ku munsi w'ejo bakimurirwa mu bindi bice, ari nacyo mbona gishoboka. Gusa turaza kumenya niba koko abo bagabo babiri barimo Colonel Mugabo ndetse na Kapiteni Shukuru niba koko bagihumeka umwuka w'abazima, kuko bisa naho bitoroshye. N'amakuru akomeje kugenda riravugwa muri byinshi cyane hariya mwabira bice bya Rucuru ndetse n'inkengero zaho M23 igiye ifite amadefense akomeye cyane. Reka nanone nkubwire ikijyanye naho ingabo z'u Burundi ziri kugwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nimara kubikubwira kandi uraza kumva uko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye. Abadede, ubwo ndavuga aba basirikare b'igihugu cya Kongo nk'uko bamwe basigaye babita, basigaye bafite ubwoba budasanzwe nyuma y'uko byamenyekanye neza ko M23 na twirwanaho bashatse kubabaza ndetse ngo bamare umubare wabo kuri ubutaka. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare benshi bapanzwe koherezwa kuri ubutaka bwa Kongo bisa nkaho bataba bashaka kujyayo ndetse bakagaragaza kudashaka kugira umuhate wo kujyayo, ndetse bamwe bakemera bagafungwa kugira bajye muri iyi mirwano. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi abaturage batangiye kumucanaho umuriro nyuma y'uko bivuzwe neza ko hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano ndetse mu bihe bitandukanye. Bamwe bakabeshya imiryango yabo ko ngo baturutse igisirikare, kumbi baramaze kuraswa n'izasarambwe ndetse na twirwaneho mwiriya misozi miremire ya Mikenke na Minembwe ndetse n'ibindi bice bagabagamo ibitero, ibice nka bya Bijombo, Puezero, ibice nka Plaine de Ruzizi ndetse na Sange. Aho hose abarundi bagiye bahagwa n'abafatiwe mpiri muri ibice ni benshi cyane, kugeza ubwo leta y'u Burundi yamaze gusa naho ijya ku gitutu. Abaturage basa nabo batangiye imyigaragambyo yeruye nyuma yo kugenda babivugira mu ngo zabo ndetse baterura bakandika bazimiza ku mbuga nkoranyambaga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi byose bari kubimwegekaho, amaraso y'aba barundi araza kuyaryozwa uko byamera kose, kuko benshi bemeza neza ko igisirikare cy'igihugu kidakwiye gukoreshwa mu buryo bw'ubucancuro, bakambuka imipaka bakajya gukorera amafaranga ajya mu nyungu za perezida ubwe, atari n'amafaranga ari buze gufasha iki gihugu cy'u Burundi mu kwikura mu bukene. Ikomeye cyane yabereye Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko rwose ibi bice byongeye kugaragaramo ibitendo bikomeye cyane. M23 yarwanaga ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukuba yageragezaga guhagarika ibitero byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari ibitero byari bwifashishwe mu buryo bwo kurimbura zimwe mu defense zikomeye z'igisirikare cya M23 nk'uko amakuru yari yamaze kugenda bigaragaza. Kuri ubu ngubu rero hakaba hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri bitatu byemeza neza ko aba bacancuro bari bamwe mu bagize uyu mugambi mubisha ariko waje kuburizwamo. Ni operasiyo ikomeye cyane M23 bivugwa neza ko yakoze, ariko kandi M23 benshi bamaze kugaragaza neza ko isigaye ifite uburyo yihishamo ibintu byayo bitewe no kwirinda kuba yakibasirwa n'amahanga. Ariko abazungu ndetse cyangwa se abacancuro bari baje kuri ubutaka bwa Kongo, benshi bavuga neza ko M23 yirinze kuba yaberekana, ndetse yashobora kuzabaho igihe bagahurizwa hamwe bakongera gukorerwa nk'ibyo bakorewe na Wiringoma ubwo bafatirwaga hariya mu mujyi wa Goma. Murabyibuka gahunda ya kwikiri ubwo hari abacancuro benshi cyane bafatiwe mu mujyi wa Goma mu nkundura yo kwigarurira uriya mujyi wa Goma, bikozwe na M23. Kuri ubu nanone hongeye kuba ibitendo n'ibitangaza bikomeye cyane, aho intare za Sarambwe zongeye kugaragara mu by'ukuri zitanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. By'umwihariko abacancuro bivuga neza ko muri iki gice kugira ngo hongeye kugurutswa drone ari ibintu bitazorohera iki gisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'uko amakuru yamaze kujya hanze ari uko abacancuro bamaze kwicwa ndetse n'aba bafashwe ari bamwe mu bari bahedinze ibikorwa byo gukoresha ibijyanye na tekinoloji n'ikirere. Kuri ubu ngubu bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Inkuru zituruka Masisi ziremeza neza ko iyi mirwano yabaye, ariko ikaba mu buryo butigeze buteza urusaku rukomeye cyane, kubera ko operasiyo yakozwe n'abakomando bifashishije zimwe mu ntwaro gakondo ndetse zisanzwe zikoreshwa n'abakomando harimo ibyuma, udushoka ndetse n'ibiziriko, ariko kandi n'imbunda ntoya zumvikanye zitamaze umwanya munini. Ibi rero byaje kuburizamo igitero cya drones cyari cyateguwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko cyari igitero kitari bunagere Masisi gusa, ahubwo cyari bunazenguruka kikanyura za Rubaya hose kigenda kimisha ibisasu. Zari drone bivugwa neza ko zari nyinshi cyane zari buze kugurutswa, ndetse drone za kamikazi nyine zino z'ubwiyahuzi ziba ziziritseho ibisasu
zikagenda zibirekura nazo ziturika, ibintu rero byari buze guteza ikibazo gikomeye cyane ingabo za M23, abaturage ndetse n'abandi bose babarizwa mwa biriya bice. Ni inkuru igezweho nonaha iri gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'uko urugamba rwari rupanze, ariko kandi ndakubwira neza ko M23 ikemera gukora iyi operasiyo nanone hahise humvikana izindi nkuru ziri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ibice byose bikomeje kugenda biberamo imirwano. Muri Kivu y'Amajyepfo ho mu by'ukuri nta bacancuro bari kuhagaragara nk'uko bimaze kugenda bigaragara. Ibitero byinshi cyane byaturukaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Copo, bisa nkaho byamaze gucogora nyuma y'uko M23 ihagabye igitero gikomeye cyane hariya kwa kiriya kibuga cy'indege. Ibikoresho by'itumanaho, ibikoresho bikoreshwa nyine muri communication ndetse n'ibindi byose byamaze kugenda byangirika, amadrones ndetse n'izindi computer bakoresha bakora amakoordinate y'ibi bikoresho byose byamaze kwangirika. Bivuze neza ko ubu ngubu intambara iri kubera ku butaka twirwana ikomeje guhangana nta mbabazi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko imirwano mikenke ndetse umuhanda werekeza Puezero hose hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane y'imbunda ziri gukoreshwa ku mpande zombi, yaba twirwaneho na M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko icyatunguye benshi cyane ni uko abarundi basa naho banze kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Namakuru yemeza neza ko igisirikare cy'abarundi mu by'ukuri kitongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bemeza neza ko ari ibyamaze kukibaho nyuma y'uko bivugwa neza ko abarundi bakubitiwe muri ibi bice, ku buryo benshi bashidikanya ku bijyanye n'umubare w'abarundi basigaye muri iyi mirwano. Aha rero hagaragaye imirwano bivugwa neza ko ingabo z'abarundi zitari ziri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi banemeza neza ko harimo n'ingabo z'Uburundi zamaze kugenda zivumbura ku buryo kongera kugaragara muri iyi mirwano bizagorana. Benshi nanone bagashingira ku kijyanye n'uko ingabo z'abarundi zidashaka kongera kugaragara muri iyi mirwano, ahubwo wazarendo zamaze gushyirwa imbere, ari naho ziri gukorera amakosa akomeye cyane. Humvikanye amasasu menshi cyane yagaragaye araswa mu kirere, bivugwa neza ko byakorwaga n'izi ngabo za wazarendo muri ibi bice. Benshi bagahita bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cya M23 na twirwanaho bakomeje kugenda bagira ikimeze nka duo cyangwa se ubufatikanye, ubukorane bukomeye cyane, ku buryo izi ngabo za leta ya Kongo muri ibi bice bisa nkaho byabagoye. Agahenge kamaze iminsi nyuma y'uko M23 ishwanyaguje ndetse ikaza kwangiza hategurirwaga ibitero bya drone. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice byari byamaze kwibasirwa n'ibi bitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bamaze iminsi bafite agahenge, ndetse bisa nkaho ubuzima n'icyizere byatangiye kugaruka mu gihe izi drone zitarongera kwisuganya ngo zongere kubamishwaho, kuko bisa nkaho Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bafatikanyije na FDLR ndetse na wazarendo bakomeje kugenda banoza umugambi wo kuba barimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge buherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu umugambi waburijwemo na M23. Ingabo z'u Burundi zagombaga kuba ziri ku butaka bwabo zicunze umutekano, abasirikare bose bagombaga kuhoherezwa ndetse n'ibikoresho bagombaga kuhajyana banze binangira umutima. Bamwe bavuga neza ko ibi batabishaka nk'uko byagaragaye. Nta musirikare n'umwe yigeze uva kuri iki cyemezo, bose banzura ko nta mpamvu, ndetse bisa nkaho bafite agasuzuguro kadasanzwe. Bamwe bahoze babihuza nuko bafite ubwoba bwo kwegera imipaka mu gihe perezida w'igihugu cyabo amaze iminsi agaragara ashotora ibihugu bibanyi, ariko abandi nabo bakavuga neza ko bitabaye ubwoba bwo gutinya ibishobora kubaho mu gihe perezida w'igihugu cyabo yaba akomeje gushotora ibihugu bibanyi cyangwa se ibihugu by'ibituranyi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo asa naho ari agasuzuguro, rero barimo baramusuzugura. Bivugwa neza ko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abasirikare bakomakomeye, bamwe bagiye bagumura abandi kugeza ubwo hari n'abatangiye gutoroka igisirikare bakigira mu ishyamba rya Kibira ahabarizwa ingabo za Red Tabara. Uyu mutwe bivugwa neza ko ari ukomeza kugenda ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Ni umutwe yiganjemo bahunze maze mu gihe mu Burundi habaga kudeta biza kurangira yaba abasirikare ndetse n'abasivile bakoze uyu mutwe, kubera ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu akimara kujyaho Evariste Ndayishimiye
yanze ko bataha kuko yavugaga neza ko ngo harimo abatifuriza igihugu cyabo ineza ndetse ngo harimo abakorana n'ibihugu ngo bishaka kumukura ku butegetsi. Kugeza kuri ubu rero haravugwa agasuzuguro cyangwa se gucikamwe ibice kuko abasirikare bakuru basa naho bamaze kugumura bagenzi babo batoya, bisa nkaho uyu mugabo ashobora no kuzisanga rimwe na rimwe yatewe kudeta nk'uko nawe ajya abyivugira ko afite benshi cyane baba bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko akomeza kugenda abigaragaza. Kugeza kuri ubu ngubu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi imyanzuro ari gufata ari imyanzuro ari gukoreshwa n'ibyo ari guhura nabyo bisa n'imitego bari kumutega. Kuri ubu rero gufunga abasirikare bisa naho byamurambiye kuko hari abasirikare benshi cyane bamaze gufungwa bazira ibyaha bito nk'ibi ngibi. Nuko rero kubona ko ashobora kuzisanga bose barashiriye muri gereza kandi ntabwo aba ari ibyaha bigiye kubakatira, ni ibyaha bitoya cyane bagenda bagafungwa igihe gito bakagaruka. Rero ibi byaha bijyanye na discipline bisa nkaho mu ngabo z'u Burundi FDNB bikomeje kugenda abyiyongera. Abasirikare bamwe na bamwe batagera mu kizuru cyangwa se batazi ibiri kuba bo ntabwo bamenya ikijya mbere. Nuko bivugwa neza ko hari itsinda ry'abasirikare bakuru bamaze gufata umugambi wo kuzahirika ubutegetsi, akaba aribo bamaze kwinjira mu matwi y'aba basirikare bato ndetse n'abandi bafite amapeti mato asanzwe kuba bakomeza kugenda bitwara uko bashatse. Ni mu gihe babwiwe ko ku butaka bw'u Burundi ho uturukayo werekeza ku butaka bwa Kongo bizongera kugorana. Ni nayo mpamvu bivugwa ko abari ku butaka bwa Kongo batinzeyo, bananiriweyo, benda gushirirayo bitewe n'uko kohereza abandi bijya bigorana cyane, bisaba process n'igitsure gikomeye cyane nanone ku bataragezweho kuko abenshi bamaze gusobanukirwa ukuri ko perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi uyu General Evariste Ndayishimiye afitanye gahunda na perezida Tshisekedi yo kuba akomeza kumwerereza aba basirikare bakomeza kugenda bagwa kuri uru rugamba. Ni inkuru zigaragaza neza ko kugeza kuri ubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange aribo bari kugenda bahura n'izi ngaruka zikomeye cyane kuko ababafashaga muri iyi mirwano bamaze gusa naho babahinduka uburyo butunguranye. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho atagifite kontrole 100% kuri bamwe mu basirikare, hasa naho hamaze gucikamwe ibice. Benshi batangiye guterwa ubwoba n'ibishobora kuba mu gihe cy'amatora ateganyijwe umwaka utaha, dore ko n'iminsi yakomeje kugenda igenda. Bigaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa imitego. Benshi bavuga neza ko iyi mitego ari kugenda ategwa bisa nkaho yose atazayisimbuka, ndetse bisa nkaho mu by'ukuri bakomeje kugenda bamugenza. Uyu kandi utegetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugaragaza neza ko u Burundi bwe ari igihugu ngo gifite iby'agaciro bigezweho kurusha n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, nk'uko aheruka kubivuga avuga neza ko igihugu cye ngo gifite peteroli buriya ngo ndetse amariba menshi cyane ya za essence aherereye mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero akavuga neza ngo ko igihugu cye giteye imbere kurusha Ubushinwa ndetse na Amerika, ibyo abarundi bumva bakumva ko ari ukubushinyagurira ndetse no kubakina ku mubyimba mu gihe inzara iri kuvuza ubuhuha. Igitoro nacyo cyaduze mugabo kugezaho na zimwe mu ngendo zitagikorwa kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, rimwe na rimwe bigeraho bikanabura burundu ku isoko kugeza ubwo baba bafata amajerekani bajya kubishakira mu bihugu by'ibituranyi. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse binyuze mu bakuru ndetse n'abashinzwe gukurikirana imikorere yacyo ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo ryemeza urupfu rw'abajenerale bagera kuri 2. Abangaba Meja General 2 bapfuye ndetse bivugwa neza ko baguye ku butaka nyine bari barimo bagerageza kukorodona cyangwa se kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cyabo cya FARDC mu mugambi wo kwisubiza Rubaya n'Amasisi. Yakomeje kuvugwa operasiyo z'ama 23 ziri gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'abasore bo muri Special Force
itsinda ry'ingabo ridasanzwe nyine aba ngaba nibo bivugwa neza ko bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa bitandukanye bikomeye byo kuba bagerageza guhitana bakuru ndetse n'abayoboye urugamba. Ubu tuvugana rero aba bajenerali babiri bamaze kwicwa ndetse bishwe mu mirwano isa naho itari inakomeye, ahubwo mu 23 yaje kwinjirira azenguruka iza gutungura ku buryo bukomeye cyane, aho aba basirikare bari bamaze kugera ndetse kugira ngo baze gutanga briefings za nyuma ku bitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya 23. Ubu tuvugana imirambo y'aba ngaba byamaze kwemezwa neza ko yamaze no kugezwa i Kinshasa, ahari amarira n'agahinda mu gisirikare cya leta ya Kongo. Itangazo ryasohowe ndetse rinasinywaho n'umukuru w'ingabo, aho byemezwa neza ko ari igihombo gikomeye cyane, bisa nk'aho ingabo za leta ya Kongo zamaze kugira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse zatangiye gutegura ngo ibitero bisa naho biremereye cyane. Ni nyuma y'uko ibitero bya drone byamaze kuba nk'aho binetralizwa na 23 ikabiburizamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse no muri ibice n'ububiko bw'indege bukaba bwarangijwe. Ndavuga izi ndege z'intambara ntoya za drone. Ubu tuvugana Tshisekedi bivugwa neza ko yongeye gutuma indege mu bwoko bwa Su-25 nyuma y'uko izari ziri kuri ubutaka inyinshi zagiye zangirika zikaraswaho, ndetse izindi zigera kuri 3 zahanuwe, kandi izi ni indege zihenze cyane ku buryo ushobora kutabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo urayiguze. Tshisekedi biravugwa neza ko iyo yamaze gutuma mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bigenda bitangazwa, ariko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo yayitumye muri Turikiya ariyo izifashishwa mu kwihorera ndetse no guhorera aba basirikare be bamaze kwicwa ku buryo bw'amaherere. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacitse intege muri ibi bice, bisa nkaho batakiri kuhagaragara. Benshi baremeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Gusa nanone benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibataza gucunga neza baza kwisanga abakuru muri cyo bose bamaze gushira, kuko byamaze kugaragara neza ko harimo abagambanyi bakomeye cyane binjiriwe bakorana na 23 mu nyungu zayo, kandi aribo batanga amakuru na muvomyi ariyo yose, bakanatanga na kote febre na kote foru zabo kugira ngo 23 ize kugenda ibakubitira mu cyico, ndetse abangaba bakaza kwihunza ahari kubera ibi bikorwa. Bivugwa neza ko ubutasi bwa 23 bwamaze kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba bagenda batanga bagenzi babo ndetse bakabagambanira ku buryo bw'amaherere. Ubundi ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe ko abajenerali bagera kuri 2 bose bashobora kwicirwa icyarimwe, ndetse baba bafite abarinzi, bafite uburyo bateguyemo ibikorwa byabo. Gusa bitewe n'uko bari baherereye mu bice batekerezaga neza ko 23 kugeramo bisa naho bigoye, bisa nkaho 23 yari ifite amakuru ndetse yuzuye ya muvoma iyo ariyo yose, ndetse naho bashobora kuza kunyurira kugira ngo baze gutungurwa banaraswe igitaraganya. Ni inkuru zibabaje ziri guturuka mu gisirikare cya leta FARDC ahangaha nyine ku butaka bwa leta ya Kongo. Nanone ariko ku butaka bw'u Burundi haravugwa umwuka mubi mu gisirikare, ndetse haravugwa imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gufatirwa umukuru w'igihugu, nyuma y'uko bivugwa neza ko umukuru w'igihugu konte yanyujijweho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni menshi cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa leta ya Kongo. Iyi konte kuri ubu ngo irera nta n'urutoboye ruriho, mu gihe hari hagiyeho amamiliyoni menshi cyane. Bivugwa neza ko yari yaturutse mu gihugu cya Kongo, nyuma y'uko kandi aya mafaranga buri wirengero Tshisekedi asa naho we yamaze kubohoka, yamaze kuyohereza, ariko perezida w'u Burundi we arahatwa ibibazo na bamwe mu basirikare be ndetse n'abandi basobanura byinshi cyane ku bijyanye n'irengero ry'amafaranga. Bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaramaze kuyubakamo inzu ikomeye cyane, bivugwa neza ko yujuje mu gihugu cy'Ububirigi. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru n'irengero ry'amafaranga, ariko hari izindi nkuru nanone zivuga neza ko uyu mugabo mu gihe yabatsinzwe amatora ashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwimukira akigira mu gihugu cy'Ububirigi. Ubu tuvugana rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nk'uko yiyita aya mazina yose, perezida w'igihugu cya Kongo, benshi bamaze kwemeza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umushuka mu bihe bitandukanye, akamubwira gufata imyanzuro isa naho itari feya ku bijyanye no kuba igihugu cya Kongo gikeneye amahoro. Uyu mugabo yagiye yirebaho cyane, ntashake kumva iby'amasezerano y'Washington ndetse n'ibijyanye n'ibyo ari kugenda
kugenda sinyanya na M23 bivuga bikaza kurangira ahubwo ahise bihindura agaca inyuma akajya gusaba ubufasha bw'ibiturika ndetse n'intwaro nk'uko yagiye abigaragaza, ndetse asaba ibihugu bitandukanye ngo abasirikare ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere, nyamara bikaza kurangira bitamuhiriye. Ubu tuvugana rero ashobora kuba byarangiye, ndetse nk'uko biri kugenda binugwanugwa araza gutumizwaho vuba aha ngaha ndetse bitarenze amasaha 21. Tshisekedi araza gushyirirwaho impapuro ziza kuba zifatwa nka manda dare cyangwa se ni impapuro zo kumuta muri yombi. Tshisekedi ni umuyobozi w'igihugu cya Kongo, nibyo ariko uru rukiko si ubwa mbere si ubwa kabiri ruburanisha bimwe mu bikomerezwa nk'uko bigenda bigaragara. Tshisekedi arashinjwa ibyaha bigera kuri 5. Icyaha cyo kuba yarakoze iyica muntu cyangwa se iyica rubozo ku baturage baherereye Iminembwe. Ibi kandi byakozwe n'ingabo ze, bivuze ko nawe abizi kandi ari uba wazitumye. Ibyaha by'intambara ni ukuvuga ni ibyaha by'intambara na madrone y'iki gisirikare cya leta ya Kongo yakomeje kugenda arimbura abantu za Rubaya na za Minembwe. Nanone icyaha cyo kuba yaranyuruje umutungo ari kuba wagirira akamaro abaturage, akaza kwigwizaho umutungo ndetse agakoresha inyungu z'igihugu mu nyungu ze, ni nkako twabivuga. Arakurikiranwaho ndetse n'ikindi cyaha gikomeye cyane cyo kwirukana abaturage mu gihugu cyabo, ndetse ibintu bifatwa nkaho ari icyaha gikomeye cyane kumenesha impunzi, by'umwihariko na M23 irafatwa mu bo ari gushaka kwirukana ku butaka bwabo. Ni ibyaha byinshi cyane, ariko ibyiganjemo bikomeye n'ibyaha by'intambara ndetse n'ubwicanyi, ibyaha by'ivangura ndetse n'ivanguramoko. Nyine ibi byose bimuriho ndetse bisa nkaho bifite n'ibimenyetso. M23 mu bihe bitandukanye yagiye igerageza gupushinga ibi birego ndetse ikagaragaza ko uyu perezida w'igihugu cya Kongo ari umwe mu bahedinze ibikorwa bya FDLR ndetse n'izindi nyeshyamba zikomeje kugenda zifata ku ngufu zikanatwika abaturage. Ibi rero byagiye bigaragaza ko perezida w'igihugu cya Kongo muri rusange asa naho yamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho ICC International Criminal Court, uru rukiko ruhana ibyaha mpuzamahanga ndetse rwiganje mu guhana ababaye akahebwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araza kwisanga imbere y'inkiko. Biravugwa ko impapuro zo kumuta muri yombi ndetse zamaze kugenda zinozwa. Biravugwa neza ko bitarenze amasaha 21 dushobora kuza kumva indi nkuru. Ibi biraza kugenda bite igitutu gikomeye cyane Kinshasa. Abasirikare benshi cyane aho bari mu bice bitandukanye basa naho batagishoboye kuba barinda imipaka cyangwa se aho bahana imbibi n'ibice M23 kontrola. Ahari kubera imirwano ho bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zamaze kuba dekuraje nta mbaraga. Benshi bavuga neza ko motivation mu gisirikare cya Kongo iri hasi. Tshisekedi none wahangayikishijwe n'ibibazo bye biri personnel bitandukanye no kuba yahangayikishwa nuko izi ngabo zibayeho. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatirwa imyanzuro ikomeye cyane biturutse kwa Tshisekedi, aho bashinjwa ibyaha birimo gukorana na AFC M23 bagakorana ngo n'ibihugu, aho bivugwa neza ko hari abasirikare ngo bakuru bavuganaga n'abitwa baciwewe ndetse n'abandi ngo ku murongo wa telefone, ariko kandi bakaba ari abasirikare batari aba Kongo ngo ibihugu by'ibituranyi. Bivugwa neza ko ngo bagambaniye igisirikare cyabo cya Kongo. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda biteza intugunda ndetse no gucikagurikamo hagati muri iki gisirikare cya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu bice baherereyemo by'umwihariko ibiri kuberamo imirwano barimo baragaragaza intege nke ndetse no gucika intege ku buryo butari busanzwe. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kitari organize. Imiyoborere yasubiye inyuma, abajenerali bakuru bari gusubiranamo, ugasanga buri umwe afite igice cy'ingabo kimwumva ndetse kimwumvira, abandi nabo ugasanga bafite igice cy'ingabo basa naho bamaze kugira izabo. Ibi rero bigakomeza kwafekta ku buryo bukomeye cyane umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, ibice biri kuberamo imirwano byo ntabwo yigeze ihagarara na gatoya, haracyumvikana ibiturika ahari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo nyine
hariya neza neza werekeje Minembwe. Bisa nkaho abanyamurenge bo batazabona gahenge nubwo bisa nkaho izi ngabo zabo zikomeza kugenda zirwanaho, ariko iminsi ntirenga ibiri batatatswe ndetse batagabweho ibitero bikomeye cyane. Gusa amahirwe bafite nuko noneho ubu ngubu ibitero biri guca ku butaka bakabasha guhangana nabyo. Iyi ni inshuro igera ku ya kane amasezerano asinywa hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23, ariko bikaza kurangira ibyasinywe bidakozwe, uruhande rwa Kongo rukica amasezerano nkana. Tshisekedi akigera iwe agituruka iyo basinye amasezerano, yaba Doha, yaba mu gihugu cy'Ubusuwisi, yaba hariya muri Leta Zunze za Amerika, uyu mugabo yagiye agaragara hindura imvugo umunsi ku munsi. Ibintu benshi bavuga neza ko ari byo bikomeje kugenda bimukoraho, bikaba bituma agiye komongana. Namakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi Antoine Felix yamaze kuba yakegeranya ibikapu, nk'uko bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba agiye guhungira mu gihugu cy'Ububirigi. Uribaza ngo bigenze bitera iki gitumye Tshisekedi agiye guhunga? Ese ku cy'Ububirigi ariho yirukanyira buri gihe iyo habaye saga cyangwa se ikibazo gikomeye cyane, dore ko bamwe banavuga ko afite ubwene gihugu bw'Ububirigi, ibintu ubundi bitabaho ko perezida agira ubwene gihugu bubiri. Ibi ndaje mbikubwira igitumye Tshisekedi ashaka gufata indege ye prive ngo yirukanyire mu gihugu cy'Ububirigi, uko abona neza ko ibintu bitoroshye. Ndaje nkubwire, ndanakubwira nanone ko ku butaka bw'u Burundi hakomeje kuvugwa intugunda zikomeye cyane hagati y'abashaka ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva yiyamamaza ndetse akaba yatorerwa umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ari gutegurwa. Nanone inkundura hagati mu gisirikare nyine mu bandi batifuza ko uyu mukuru w'igihugu yakongera kuyobora. Ibi ndabigusobanurira cyane. Ni inkuru nanone zigezweho nyine hano mu karere k'ibiyaga bigari, turi ku butaka bwa Kongo, aho tugiye kubwira inkuru zikomeye cyane muri aka kanya. Ni inkuru zemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafite akazi gakomeye cyane kuri ubu ngubu. Noneho perezida w'igihugu cyabo yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuba yamaze no kurira rutema ikirere, nubwo bamwe bavuga neza ko uyu mupangu hari ndetse mu masaha makeya uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kurira imwe mu ndege ze akaza kwerekera mu gihugu cy'Ububirigi. Ni amakuru avuga neza ko Tshisekedi bitewe n'uko mu Bubirigi yahabaye ndetse aho yakoraga akazi k'ubutagisimeni, aho yatwaraga baga ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini, ndetse aza kuza guterekwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uko byagenze murabizi. Uyu rero iyo habaye ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko mu Bubirigi ariho hantu honyine ashobora guhungira. Ububirigi bwagiye bushyigikira Kongo ndetse bagakorana projet zitandukanye, ariko inyinshi zabaga ari mu nyungu z'Ububirigi. Kuri ubu rero igitumye Tshisekedi agerageza guhunga ndakikubwira muri ubu buryo. Namakuru agaragaza neza ko M23 yamaze kugenda ikorana bya hafi na bamwe mu basenior officers, abasirikare nyine bakomeye b'amapeti yo hejuru mu manyenyeri mu gisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bakaba bakomeje kugenda batega imitego y'imishibuka Tshisekedi aho anyuze hose. Ntago byari bisanzwe ko M23 cyangwa abandi bantu bataramenyekana bashobora kwifata bakarasa ibibombe n'ibikompura biremereye cyane hariya mu nkengero z'umujyi i Kinshasa. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nkaho ari uburyo Tshisekedi yakomeje kugenda agaragarizwa ko atishimiye ndetse ashobora no kugambanirwa igihe icyo ari cyo cyose. Hagakomeza kugenda hagaragara ibiturika mu nkengero z'uyu mujyi wa Kinshasa, ndetse aho n'umuhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu wigeze gutegwamo igiturika, ariko ku bw'amahirwe giturika Tshisekedi yatarahagera nk'uko byari byapanzwe. Ibi byose byamaze kumutera ubwoba, ariko ngo amakuru aturuka mu butasi bw'igihugu cya Kongo aramubwira neza ko ari abashaka kumuhitana muri iyi minsi mikeya. Byakubitira neza ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumukaraba, ugendeye ku byo yamaze gutangaza, ukemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo mu by'ukuri ashobora kutaza koroherwa muri rusange. N'amakuru avuga neza ko rero Tshisekedi ubu tuvugana inkuru nyinshi zishobora kuza kuvugwa yamaze kugera mu gihugu cy'Ububirigi, ariko akaza kugerayo nk'uko yabigize ibanga
usanga adashatse gutangaza byinshi cyane kuko nta butumwa bw'amahoro cyangwa se ibindi bifitiye inyungu igihugu cya Kongo agiyemo, niwe n'ubuzima bwe ushobora kuba atoroka ndetse akaba ariho abarizwa. Ubu tuvuga n'umugore we ari kubarizwa mu gihugu cy'Ububiligi, yagiye ku munsi w'ejo nk'uko bitangazwa. Rero niho benshi bemereza neza ko Tshisekedi nawe afite umugambi ndetse yamaze kuwunoza wo kwerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, aho benshi bamushinja kuba atiteye ku bangongomani bageraho bikomeye maze bakamubura, maze agakomeza kugenda agaragara avuga amagambo benshi bavuga neza ko ibyo avuga atabishyira no mu bikorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Nanone kandi hakomeje kugaragazwa amakuru menshi cyane avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi hari abaturage bamwe na bamwe batamwiyumvamo ku bijyanye n'uko yakongera kubayobora, kandi bakaba bagaragaza neza ko ari bo mubare nyamunini, mubare nyamwinshi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje nawe kugenda arikoroza. Biravugwa neza ko uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi byo gukura abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko akavunira ibiti mu matwi. Uyu mugabo rero biravugwa neza ko nawe batangiye kumutega imitego y'imishibuka mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu, ariko perezida bitewe no kutumvikana na bamwe mu bafite inshingano zitandukanye by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare ku myanzuro imwe n'imwe yiganjemo iy'umubare w'abasirikare ujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bisa nkaho Tshisekedi yamaze kuba yashyira mu kaga gakomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi inshuti y'amagara ku bijyanye n'uko abaturage batamwiyumvamo, bakomeje kugaragaza neza ko batanamwifuza. Ibyo benshi bavuga neza ko afite akazi gakomeye cyane ko bakumvika kugira ngo bongere kumugirira icyizere babe bamutora mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana inkuru ziri gusohoka zituruka ku butaka bw'u Burundi atari nziza neza, kuko bivugwa neza ko uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, imyanzuro imwe n'imwe ari gufata ari kuyikoreshwa n'igitutu kimuriho. Abasirikare b'u Burundi nyuma y'igihe kinini cyane bamaze kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya intambara mu bice bitandukanye hafi ya byose bya Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Ngira ngo nubwo mubizi ko ingabo z'u Burundi ziri kubarizwa hariya hafi n'umujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira mu bice bya Puezero, ibice bya Mikenke, ibice bya Sange na Plaine de Ruzizi, aha hose muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko bahereye intambara ubwo yatangiraga mu nkundura ikomeye cyane yo kumanuka mu bice bigerekeza mu mujyi wa Goma, ubwo 23 yari iri mu nkundura za Petit Masisi, za Rumeneshi, ibice bitandukanye nka za Nturo, za Kirorirwe hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice nka bya Rubaya, ibice bitandukanye kumanuka ukagera mu bice byerekeza mu mujyi wa Goma. Hose 23 yagiye irwana mu bice bya Minova na Sake, neza mu birometero bike ugera mu mujyi wa Goma. No kugira mu mujyi wa Goma harimo ingabo z'abarundi. Kuri ubu rero zagiye zimuka bitewe naho ziri gutsindwa zerekeza, ariko ubu ngubu noneho bivugwa neza ko zari zaramaze kuba nyinshi ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo bitewe nuko bahana imbibi, bakemeza neza ngo ko bwari uburyo bwo kurinda imipaka, ariko ukibaza uko kurinda imipaka bigira no mu Minembwe no mu Mikenke bagatangira kwica abaturage baho b'Abanyamurenge. Kuri ubu Leta z'Ubumwe za Amerika yamaze kuba nkaho ishyiraho igitutu n'itegeko rikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, akaba yamaze kugenda agirwaho ingaruka kugeza kuri ubu ngubu, kuko yategetswe ko abasirikare be bitarenze amasaha 72 uyu mugabo aza kuba yamaze gukura abasirikare be bose kuri ubu butaka. Amasaha 72 benshi bari kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasabwe ko nta musirikare we uzaba uri kuri ubu butaka. Ubwo amasaha 72 nawe urumva ari iminsi ingahe, ndetse bisa nkaho ari ibintu bitari buze kumworohera bitewe nuko igisirikare cye kuba cyafata iminsi igera kuri 3 gusa hafi ne baba bavuye kuri ubutaka mu bice baherereyemo, bisa nkaho biri buze kubagora. Ariko kandi benshi baravuga neza ko icyari icyemezo cyari gikwiye, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye igaragaza kenshi cyane ko idashyigikiye ibitero by'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu ngubu rero
nyuma y'uko Tshisekedi nawe yagiye agirwaho ingaruka zikomeye cyane, bisa nkaho utahiwe ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu asa naho akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Uyu mugabo ukomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye by'u Burundi, asa naho ari kwerekana neza ko ari umwe mu baperezida u Burundi bukeneye bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha yatangiye gutegurwa. Yashyizweho igitutu rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana abasoda b'u Burundi bagomba guhita bava kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bakahava igitaraganya. Ni amakuru adashimishije cyane ku gisoda cy'u Burundi FDNB, ariko kandi akaba amakuru meza cyane ku mutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo, akaba ariko amakuru meza cyane koko ku gisirikare cya MRDP kwirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge zishobora kuba zigiye kuba zakisanzura. Ibi bitero byahanganaga byerekeza mu bice basanzwe bakontorora kugira ngo bihitane abaturage, yaba ibyanyuraga ku butaka by'umwihariko bishobora kuba bigiye kugabanya umurindi maze bagahangana na wazarendo zidashobora kubakanga nk'uko bagiye babigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitabwa mu nama nabo cyari kizeye, kuko kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi cyane zari zarashyizwe mu gushaka ibihugu by'ibiterankunga bisa nkaho zapfuye ubusa. Abarundi nibo bakomeje kwizirika muri iyi ntambara ndetse bayigiriye yabo, ku buryo benshi bavuga ko umubare w'abarundi waguye kuri ubu butaka ari munini cyane, ku buryo benshi batekereza ko ari umubare usa naho uruta abagiye basubira kuri ubu butaka ndetse cyangwa basigaye. Ibi kandi byagiye binateza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amakuru rero kuri ubu aragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kigiye gutaha abari basigaye nyine, ubwo abahaguye bagize amahirwe atari menshi cyane, kuko ubu tuvugana n'ubundi bisa nkaho hatabayeho kuza kuba baresista cyangwa se babashe kuba bahasigara mu buryo busa naho noneho butaziguye. Abarundi bo bagomba kuva muri iyi mirwano ndetse bakahava nta kindi kintu babashije gusobanuza ndetse no kubaza. Amasaha 72 ntabwo ari igihe kinini cyane, kuko bivugwa neza ko na zimwe mu ntwaro bazanye uretse ko inyinshi zagurwaga na Tshisekedi mu gihugu cy'Ububiligi zikaza kunyuzwa ku butaka bw'u Burundi, inyinshi baranazisiga kuko si izabo n'iz'igisirikare cya leta ya Kongo, ahubwo hakibazwa abari buze kuzikoresha mu gihe bamwe mu basirikare ba Kongo bagiye bafatwa nk'aho batari sereye cyane muri ibi bikorwa bya gisirikare. Ubu tuvugana rero bisa nkaho M23 igiye koroherwa na bimwe mu bice ndetse n'igisirikare cya Twirwaneho nabo bakomeza kugenda bagerageza kwirwanaho nyine, ariko kandi ibi biraza gukurikirwa n'ibihano bikomeye cyane. Bivugwa neza ko bishobora kuza gufatirwa leta y'u Burundi yaje kwambuka imipaka ikaza kuba yakica aba baturage bo ku butaka bwa Kongo. Urupfu rukomeye cyane rwa Lieutenant Colonel cyangwa se Lieutenant Kano mu ndimi z'icyongereza. Uyu kandi bivugwa neza ko yari umwe mu ngabo z'u Burundi kandi umwe mu batoni navuga neza ko ari ab'igisirikare cy'u Burundi, kuko nubwo yakozweho operasiyo ikomeye cyane n'intare za Sarambwe, ariko n'umwe mu bagiye bahabwa inshingano zikomeye cyane zo guharanira inyungu z'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo uyu n'umwe mu bari bayoboye zimwe mu ngabo zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo ziturutse ku butaka bw'u Burundi mu mikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi wamwemereye abasirikare ndetse ukomeje no kugenda asohoza iri sezerano. Amakuru avuga neza ko uyu mugabo wapangaga urugamba ndetse agakurikirana ibikorwa kandi akaba umwe mu bamenyaga ikize ngabo zikeneye, akaba ari cyo baza kuba bakura mu mibare bakohereza kuri ubu butaka nyine abashinzwe logistique bakaza kohereza bimwe mu bikoresho bitandukanye. Ubu tuvugana rero bivugwa neza ko yamaze kwicwa, ariko kandi uyu mugabo akimara gufatwa bisa nkaho M23 atariyo target yari mufiteho. Uyu mugabo yafashwe muri operasiyo ikomeye cyane y'intare za Sarambwe zakoje ku birindiro by'ingabo z'abarundi neza hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Nk'uko amakuru abigaragaza, uyu mugabo yaje kuba amira nkaho ashimuswe muri operasiyo. Ibi byo M23 isanzwe ibikora ifata bakuru mu gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo kugira ngo abasigaye baze kubura equilibre ndetse baze kumera nkaho batatanye. Ibi yabisubiyemo rero nyuma y'uko uyu mugabo yari yamaze kugezwa mu defense za M23 ahatwa ibibazo ndetse
habaho no kwandika byinshi cyane mu bijyanye n'amabanga n'ukuri kwinshi cyane yari yamaze kugenda abwiza mama 23 ukuri, ariko icyaje kuba kibi cyane nuko ingabo z'u Burundi zaje kuba zigaba igitero gikomeye cyane aho uyu mugabo yaraherereye. Nyuma y'uko mama 23 yabonye ko uyu mugabo ashobora kuza kuba yabohorwa na bagenzi be bari bazanye imbaraga zikomeye cyane, batangiye kurasa ku buryo bukomeye cyane, amasasu yungikanya mama 23 mu gusanga itari buze kumukura hano, ndetse byaje kurangira uyu mugabo apfuye. Ntabwo turamenya uko yapfuye, nubwo bivugwa neza ko yarashwe nyuma y'uko bagenzi be bari basumbirije mama 23, ariko ukuri ndetse n'amabanga menshi yari yamaze kugenda ayamena, ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo niyemereye ko ari we umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu bitero byagiye bigabwa ku Banyamurenge, Minembwe ndetse na Mikenke. Uyu kandi ni umwe mu basapurayingaga ibikoresho bikomeye cyane, ndetse agatanga n'ibimeze nk'aho ari amabwiriza ya nyuma yo kugurutsa drone, nyuma y'uko uyu mugabo yakoranaga n'abacancuro mu gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko abahuzwa n'u Burundi, ndetse biriya bice bya Mikenke na Minembwe ngira ngo murabizi ko abarundi bahagaragara cyane. Uyu igikorwa cyose cyakozwe cy'ingabo z'u Burundi mwa biriya bice y'abaminembwe, uyu yabaga gifitemo akaboko ka 90% kuko niwe watangaga uda ya nyuma. Uyu rero nyuma y'uko apfuye bivugwa neza ko Abanyamurenge cyane bishimye, nyuma y'uko bakomeje kugenda bagaragaza amagambo avuga ko ari ubwoko butavumika, ndetse ko uwagerageje wese kubagirira nawe bitigeze bimuhira na gatoya. Ibi rero byakomeje kugenda bica amarenga y'uko mama 23 itari kure cyane yatwirwaneho, kuko bakomeje kugenda bakoraboratinga mu bikorwa bitandukanye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza urundi rwego rudasanzwe rw'imirwanire nk'uko amakuru abivuga, ariko biza kurangira bibaye imfabusa. Aba ni abagerageje nabo kuza gukavarenga kugira ngo uyu musirikare w'umurundi abe yaje gukurwa muri ibi bice, ariko n'ubundi byaje gutuma 23 abasirikare bari bamaze gufata uyu mugabo baza kwivira muri ibi bice. Umurambo we bivugwa neza ko wasigaye aho ngaho, ariko n'ubundi ntibabashije kujyana abarundi, kuko bivugwa neza ko amasasu yari akivuga cyane, kandi bari bamaze kumenya amakuru ko uyatagihumeka. Operasiyo yakozwe mu kavuyo mu buryo busa naho butari buri perfect, kuko bigeragezwa ko abasirikare bagomba kuza gukora iyo operasiyo bagomba kuza bucece bakaza gikomando nk'uko abafashe uyu babikoze, nyamara kuza barasabyaje gutuma 23 ibyo yari yamaze kumukuramo bisa nkaho ari byo kwifasha mu makuru ndetse n'iperereza yabana twirwaneho uyu mugabo, kuko numwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu kwica Abanyamurenge. Drone zagiye zirasa Minembwe mu gasoko, ndetse no mu bice bitandukanye mu baturage, ndetse mu mihana itandukanye. Uyu mugabo bivugwa neza ko ari umwe mu bari bahedinze ibi bikorwa. Ibi rero bivugwa neza ko benshi batigeze bamugirira impuhwe na gatoya, nyuma y'uko yari yamaze kwiyemerera ibi ngibi. Ubu tuvugana n'agahinda n'amarira hakurya i Bujumbura ndetse na Gitega, biravugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi nabyo biri buze kumugaruka byanga byakunda kugeza kuri ubu ngubu. Bamudawusha bama 23 aribo barashe iyi ndege, ndetse bayirasa mu buryo bisa nkaho byanaboroheye bitewe nuko bari ku musozi muremure hariya za Rubaya nkuko byagaragaye. Indege bayirashe amakompura menshi, bivugwa neza ko abiri ariyo yabashije kuyifata. Inkuru rero yahise Kinshasa, bivugwa neza ko iyi kajugujugu ikomeye cyane intambara yise yitimbura hasi, ibintu biba nkaho bibaye bishya, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kimanjiriwe kubona indege yari hanuwe. Benshi bahise batangira kuvuga neza ko ubu rugamba sasa rushobora kuba rugiye guhengamira ku ruhande rumwe. Tshisekedi na leta ye bari bamaze iminsi basa naho bigamba kuba bari kugenda bagerageza gupanga urugamba, ndetse bakazana ibikoresho bishya bishobora kubafasha kwa advancinga mu bindi bice, by'umwihariko ibi bice bya Rubaya, ariko birangiye bibaye imfabusa. Ubu tuvugana abayobozi b'urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bagomba gutanga ubusobanuro i Kinshasa, ndetse bamaze gutumizwa kugira ngo basobanure uko iyi ndege yarashwe mu gihe yari itaratangira no gukoreshwa ibyo yari igiye gukora, dore ko yari ikizenguruka isa naho yishyushya ishaka kwerekeza muri ibi bice, nuko bayita abayihanura.
ni inkuru rero yashimishije bamwe mu bayobozi ba M23. Guverineri wa Kivu yamaze kuvuga neza ko ibingibi byongeye guhereza abaturage icyizere ko barinzwe, ndetse byongera kuzamurira icyizere abaturage bari mu bice byari bimaze iminsi byibasirwa n'amadrones, by'umwihariko za Gatoyi ndetse n'ibindi bice bitandukanye, yaba Masisi ndetse na Rubaya. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara M23 mu isura nshya ikomeje kugenda yigira imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, na bimwe mu bikoresho bisa naho binaremereye cyane. Bamwe bati M23 ni iki yikanze ko umuvugizi wa M23 kugeza kuri ubu Lawrence Kanyuka yamaze kuvuga neza ko abatekereza ko M23 yazarekura Rubaya binyuze mu masasu ndetse no kuba baza kuharasa ari ibintu bidashoboka cyane, uretse inzira ya diplomasi no kuganira ngo nicyo cyone gishoboka na cyariko hakagirwa kondisiyo zijyaho. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko Lawrence Kanyuka avuze ko ibi bidashoboka, ko hari umutwe cyangwa se izi ngabo za leta ya Kongo zishobora kuza kwambura M23 iki gice cya Rubaya, benshi bahise batangira kuvuga neza ko uko ibintu bihagaze kugeza ubu igisirikare cya M23 gifite ubushobozi bwo gutegeka uko ibintu bigenda ku mirongo y'imbere ku rugamba, bitewe n'uko basa n'abamaze kurusha uwo bahanganye ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana ibiturika ni byinshi cyane birumvikana. Ubwo twageze muri Kivu y'Amajyepfo, tuvuye muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rubaya na Masisi, aha nakubwiraga iyi ndege yamaze guhanurwa, ariko kandi bitewe n'uko ibi aribwo bikiba, ndakubwira neza ko hakomeje kugenda habarurwa abasirikare bashobora kuba bangijwe cyangwa se bagizweho ingaruka n'ihanuka ry'iyi ndege, yaba bapfuye cyangwa n'abakomeretse. Mu nkuru zacu turaza kukunyuriramo tukubwira uko byagenze. Reka nyine tukubwira izindi nkuru ziri kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo, aho abarundi bakomeje kugakaza, ndetse aha ni mu nkengero za Uvira, ibice bitandukanye Sange, Bijombo na Kabunambo, Mikenke ndetse na hariya werekeza za Puezero, aho hose niho ingabo z'u Burundi ziri kubarizwa ndetse na Wazalendo. Inkuru ziravuga neza ko MRDP twirwana ikomeje kugenda ihagarara muri ibi bice ndetse igakubita umwanzi ku buryo bugaragara. Gusa benshi cyane baravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ahangaha gisa naho cyamaze kuba gisubira inyuma. Haravurwa uburwayi bwa Ebola muri aba basirikare, ndetse benshi bakemeza neza ko ibi ari bimwe mu biri gutumiza ingabo za leta ya Kongo zidatanga umusaruro nk'uko byari bikwiye ndetse nk'uko bigenwa, ndetse benshi bakemeza neza ko umusaruro nkenewe igisirikare cya leta ya Kongo uri guhereza twirwaneho imbaraga, ndetse igatuma yongera kwisubiza bimwe mu bice byari byarabagoye, kuko bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zitagishoboye kuba zahangana muri ibi bice, dore ko na M23 bivugwa neza ko bafite abasirikare nyuma y'uko ikibuga cy'indege cya Kisangani hano mu ntara ya Cupu ahahagurikiraga ibitero by'indege byakomeje kugenda bizengereza Minembwe, hamaze kuraswa na M23, ndetse ibyazaga kurasa hano bikaba byaragabanutse. Kuri ubu twirwaneho irakomeza kugenda yadivansinga neza ikubita ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo. N'amakuru yaravuga neza ko abarundi muri ibi bice bari kugerageza kwitanga uko bashoboye, nabo umubare si munini, ahubwo haragaragara umubare munini cyane w'Abazalendo babirukanka barasa ikibonetse cyose. Muri ibi bice rero haravugwa umutekano muke, by'umwihariko mu bice M23 yarikuye. Abaturage bamwe na bamwe bongeye kugaragara ku munsi w'ejo bafite impoho cyangwa se intwaro, aho bageragezaga guhangana na Wazalendo. Abaturage benshi hakomeje kwibazwa bahaye izi mbunda, kuko bisa nkaho birwanaho mu gihe Wazalendo ziba zigerageje kubasahura nk'uko zabigize umuco nyine bigenda abigaragara. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya, ndetse ibintu birakomeye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro, kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri
gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Facibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda arikoroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikaze igatwika ibi bitwaro